Ma'am, Krumjare, the Grievous Impact News team, Manung Hutna, the Kshetrimayum Premchand, and Namierakpam actually. India Pumbada lockdown like he was among Sahigi, Mas Hari, Hokibani, I give Matamudiki, Haurakanda, Manipur Dasu, lockdown like even a Murakanda, Mahero Kayama, Koleskava Pangava, Amadi Matamsana, Opagi, academic Ueba, activities Kayama, the Wungam de la Laki Bagalena, Matuki Matunga. Lecture asigi fibam khara pharappa matamda Manipurda amuk ojasing strike amuk laikhiba aduga madugi matungda amuk college kaba amadi tuan meroishinga tawdaba mathausinga si tawba harogloba matungda second wave amuk lakhiba aduga haujikna amuk matamase sumsum haukibna chahi amaga makhai amuk fazalakpa sida meroishingi maruina college students singi makoigi academic ki oiba chahi gi oiba makoigi matam masi mangadra haibagi achaubu question number lakh pagalorena masigi mathakta Manipur leriba college sing asi hoji pawpa exam tawdabagi mami tarak pagalorena exam tawbudi laidana online da class pawpa tawdabagi sigumba issue kya ama lakh pasida mahiroi look kya amna nuai ta pongdorok pa masda lengang na yeng changnaba ofam kya thamlak pasida masi pena problem topic ase college student at risk of losing academic year haiba hiramasi matang ni wahari hiramasi matang da manunguna khana tawibasi Mashida Saru Abigari Ahan Manipur University Controller of Examination, Professor N. Nimai and Dabutaram Ochari, Adugani of the election University. Democratic Student Alliance of Manipur Gi, President Viriva, Namierakpam Edison Tam Ochari, Ayahan Bawafam say, Ozadala edition Alaxage, edition Maruina, Oquina Haujuzik, Teneriba, my rushing Ivatare. COVID-19 gi lecture si miyam da tuan ba hiram sing da pagi chething si sauna piri bani masik si manungda mairoi da piri ba chething so oba makhal gi chething amani atubu masida ekoina health sector da tuan ba packet pa ya ba thabak ya ama packet na lengang na su ona bia bu honari adumaku education sector da kani karamba policy ma packet pira bage mairoi sing si online da class tauna ba nataga makogi kogi chahi gi oiba exam nataga tha taruk ki oiba semester exam asiguba sing asi karamna pamhuka dagi haibana chingba sing asi chap chana ya thokta bana maram moy kanda mairoi singda makogi academic year manga haibagi nungang ba sig nongmogi hengalakpa maski sumthakta mairoi lup kya mana hira masiki matangda hanjen na online class to bi haibasi haira fawada hawji fawada hira masiki matangda yeng changbugi mamidi ita ta da basida ahan bada kogi mairoi singbu Sakutna ba makogi welfare na magsimba loop mo oina karam mo wafam sing thambining be kari miyeng thambiri bagi haibado aham do thambi Tamprata haziki Manipur da especially Manipur gi oina hadaki pandemic gi second wave ta whatever film ta mahiro sina thenare ba kudong cha da basi akogi first wave ko compare to matam da hadaki si yamne ka hen kudong cha de പക്ഷേ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ especially ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ college education ꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ higher education ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ college ꯑꯗꯨꯒ university ꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯁꯤ education ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ state ꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯠꯇꯅ all India ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ state-ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ higher education ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ calendar ꯃꯥꯒꯤ examination ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ admission ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ admission exam natragana higher class amagi admission all India na punna thengminna boradadi mase risk leite na koina logadabane adu mamangi pandemic ta first wave ta koina yeng matamda first wave ta di exam mayam thengdei exam se all India na level university gi loina maki thengdabani na akoi gi mairo sing adu hakna akoina risk ki changi akoina chahi mang ra risk se yam kana leite Andaki second wave lak matam dadi akoina hojik ngatang yung mamong da aina kada university kharagi akoina paw logjo matam da hojik academic calendar se sukai dana university sing mapan akogi Manipur wang da le ayam university sing se pandemic sing second wave se phara kan ba taraga su masi positive rate yang wang ba taraga su academic calendar se de university kanogi khana higher education ni yang matam ajik yang matam da akogi Hojik kan Manipur le se Manipur University affiliate tawriba kogi general college sing haibata koina BA BSc professional course na tabida December ta tawgada first semester amadi third semester gi examination ji hojik fawda masi examination ji tawdri akoina ngasi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯥꯎꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯕꯅꯣ ꯂꯥꯜꯂꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯉꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯁꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯊꯥꯔꯠ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯈꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯜꯔꯦꯗꯤ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇ ꯍꯣꯠꯀꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ 100% 100ꯀꯤ ꯃꯥꯔꯛꯁꯦ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯄꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯁꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯦꯕꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯦꯔꯥꯂꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯩ ꯍꯧꯔꯦ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯕꯁꯤ ꯆꯨꯞ ꯂꯨꯞꯄꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯝꯇ ꯈꯟꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔ ꯂꯩꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥই ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥই ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯠ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯥꯔꯁט ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯊꯥꯔꯠ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯁꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯐꯤꯐth ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯨꯡꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯖꯨꯂꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯦꯍꯨꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯏ ꯅꯦꯍꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔ ꯁꯨꯡꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯔꯠ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯊꯥꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯟꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯊꯥ 6ꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯍꯧꯔꯕ ꯋꯥꯠꯂꯒ ꯂꯩꯍꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅꯝꯆꯥꯅ ꯍꯪꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯆꯍꯤ ꯃꯥꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯗ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯦꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯛꯁ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯏꯚꯟ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯋꯥꯠꯍꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯔꯒ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯈꯠꯂꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦꯁꯦ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯛꯁ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯈꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯟ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯌꯔ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯈꯔ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ओके मरुओइना अखोगी मपान लैरिबा स्टेट्ससिंगा लैरिबा कॉलेजसिंगा मखोइगी ओइबा एग्जामसिंग मतम चाना पांथोकपा ngamlakanda अखोइगी ओइबा स्टेट्ससिगी ओरदि करिगिदमक्ता सिंबिगी दिबनो हाइबा वाफम असनि अदुगी सुमथक्ता था तौकी गेप लैबासिना मरम ओरकांदा महैरोइसिंगी सिगुमलबा अखोगी एग्जाम था तौतरुकी सेमेस्टर एग्जाम सिंग असि था तरुक अमगी गेप लैगिबना मरम ओरकांदा मखोइगी एकेडमिक year asi मांगरा हाइबगी नुंगांगबासि फावि हाइबने दुगी सुमथक्ता अखोगी लैरिबा कोविड-19 की सिचुएशन असिदा कोइना अमुक ऑनलाइन क्लास से हौजि फावबा तौद्रिबसि करिगिनो हाइबगी वहंग अमदि चावना लैरि अदुबु ऑनलाइन चु क्लास तौदबा
physical class to the Masida Karam exam to the no high from the sound lady. I Makatana, Zani Malak and Mase, Oza Nasagi could be a top state sing the Ivatare, a top state sing the Makogi exam situm second semester, fourth semester, sixth semester, a Padam Towi, Karamana Tona, we plan to be pause, Kangna Requiem Pau with the Fangi. The Manipur when a Hoju Faba Java Makogi Matamama Hibatare. Lip Tanaliba, Maru in Manipur University, Makadaliba, College, Aduga, DMU, the Ramanjur University, J20, I think Hogani Hybrid motivation. I'm going to talk Redoku, Masisu and the Timur Labani Hybida, Mayama Timur Labani Masi, Karigidamata, Masina Canary, you know, having a pharmacy, my way look at them, Hydron Lakmani. And then Masida, how do you follow with the exam at the class to the online class to Bakarima, the Canada, Bagima, some Targa, say. Pandemic loiba ngai di mai oisin gi jahi si yamna gift like dana oi jahi mangdana makoi da kudong cha da bakya ma sumai ma dunina masida university ki site tagi kari thorang no khoti ba leibage natraga masida adumak pandemic se abadi leiriba situation je khara pagalak pa ngai da uribra masigi manungda exam tawna ba sin na ba honari bira habdo jana thambi Taxi Ahambada, Koi University, Saitagi, I call misconception Kara, Labor Mali, Kong, Adu I Aham the Sentoke. Was it academic be a higher education, particularly the Toiba, undergraduate, per Kada Toisi, 100 Gisinate Mamangi, second, fourth, Amadi 6th semester, per Kado. Mamangi past web like Pudaki Hona Tobaniko. Madrid I am successfully a koi Hanhana Antokra, Adaka Kaja Hydokaraga, Kogi beat ambassadors, beat ambassador in the past Holagi, Eme Tamaga, Tongan the University, the Mings and the Pange, Koi Manipur University of Pangaga Satari. Adul Matunda, Yam Tuna Classy Horaga, past Tar Amadi 5th semester, Classy Holaga. Online class if Hazana Horaga, internal assessment Loraga, I call the Tagal Halaga, by Kagi routines, routines, Ahum Lakumba, Yetui, Kaigumba, condition Herdi, Ozasing strike, Satrasing the form Philip the Hodava, online class to Lucian syllabus, Namuti and Co. Aduba Aroivada, Hum Lakumba Subada, by Kadu Taure, by Kadu Lepe, other 5th semesters, Lora Pagi Matanduda. 5th semester si loire aduga paska tharagadu hauge tawuma tamsida lockdown si loksalakone lockdown khulau si kramai tawge the university gi waja vc registrar din karantu mapan thoko ya desin ko lockdown si na institutions are exempted hay magadi ko akoi the permission khar piro magadi ko university chalaga kai no na khanba ya ya the nature of the lockdown is that education is not important medical, agriculture, ising yenba, mostly maruoi, education to you are useless person, other no yumli mapan tokunu, no sorok the sapayadi, hiding. Koi to the police pudu iniko. I koi yankan honey, at least vice chancellor, registrar, heads and the deans, the controller examination, officer credit pass PBOina. Disina had 100 pass should be PBAD, education is not important. Ko, no Canada, Adu I koi. Pass the target exam say Tobung and Lepe. I could hit lockdown say Loyal Matamsida. So on the Gisi, Kitam Hyderagadi, but Hato gain a Kosham Sai, Nasibo Shem Sai. When Nasibo Shem Sai, Kitam Grapse Hyderagadi, Koi per Hato Nena, per Hato than a Satra Kahan by J, Koi Corona base and a Kuneva. Corona base and a Mino solo level. I do a Koi per Hato Nokana, a one. We want to hold the exam offline. Be the online is impossible near Kusum Canadre. Offline, see July 5 to gain Kanjer Meva. Adubu, Manipur government, a Koidasu, a Koisum Kamala Pahai director to Janbayabra Hybridagi. I coin a 4th semester class how you quit. Amagi Mamandi 4th semester, the whole level. Nihuga could examine a 4th semester Huba, Assam University, Samaneva, Katan University, 4th semester, 4th semester, 6th semester. 50 Loire, I don't head over Nongalaga, don't class how grab online, 6th semester. Aduna, we are not behind.
ko 6 semester bawidi matam sana 6 semester si paikha tobo ngamni aduga emi mingsan ngamne ba first ka tharga gi aikoina paikha se yeithokki bas lockdown laksala pasina tobo ngamhokta base masi july bong ngaijira july bong ngaijira natraga july bong ngairaga condition se amona phalak targa di kamain tawni adu itardi मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आई वरी साबदा मोय प्रमोशन पीरे हाइरे पर किसी प्रमोशन से पिथोगा क्लास है हयेंग दगी हंसित की होलबा सेकंड एंड कैनो से फर्स्ट एंड द थर्ड से क्लास है होलगा सेकंड एंड द फोर्थ के क्लासेस होलगा मुकोय जिंसिना मार्क दगी तौबा अखो याम खनै ऑप्शन मरी मंगा जुलाई द परखा तौबा नत्रगा मोय सेकंड का फोर्थ का दो होलगा पुन्ना फराकन परखा तौबा गाय याम खनै यबको अजि सही द पुन्ना सेमेस्टर नि जे पुंजल परखा तौबा गायना we discuss 4-5 alternative adoi da khwaidagi ko handa kidi mitna chijet usalaga compromise tawraga akoi promotion si kano on the basis of the internet assessment da tawraga pi haina koi haibe khanai madusu aina college gi oja jing si kauraga principal jing ji kauraga exam standing committee na lei adu de approve tawdoini कोई न खन्ना करे अदुदा अमो हनरी अप्रूव तो दोई नेबा अदु बीसी ना लाथो खदोई निको अदु एनीवे मदु यार कनी न खल्ली को अदु लौरे न खल्ली अदु दिस अदु कंग साइ प्रेजन हाइबी की बा अकोई ऑनलाइन क्लास तो दिए तो इट वाज कंप्लीटली रॉन्ग अकोई सिलेबस लोइरे क्लास फजन तवी इंटरनल असेसमेंट लवी परीक्षा की मतम की लेपगी वानी हुजी लाइबदी सेकेंड का 4 का 6 की सेमेस्टर नेबा 6 की सेमेस्टर दी था मगी ममान क्लास हो गरेबा सेकेंड का 4 का सिदी कोई क्लास होरो नोई परीक्षा ngairang नु पास का थार का हाइरेबा को मसिनी कोई यूनिवर्सिटी की टारगेट से कसिनते 15th of September दगी कोई न्यू सेशन होनेबा we will start the 15th of September सिगी न्यू MSc न्यू सेशन होनी अदुगा हुजिक अगस्त की मिडल सिदा कोई अगस्त की लास्ट पार्ट सिदा कोई मिंसन ब लोइनेबा अदन होजि 6 सेमेस्टर की परीक्षा जे इन द मिडल ऑफ अगस्त फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त लोइनेबा our target is the 6 semester की ग्रेजुएशन की एग्जाम सी in the first week of अगस्त लोइनेबा अदुगा मकोय जे एडमिशन जी अगस्त की मनुंग तौरगा 15 सितंबर दगी अनोबा सेशन होबा सी यूनिवर्सिटी की कैनोनी मसिदा यूनिवर्सिटी की साइट की करिगुमत थेंगदब लेते we are fighting with the problem को कोरोना अदुगा मणिपुर यूनिवर्सिटी की लॉकडाउन लाथोपसिदा यूनिवर्सिटी की पोजीशन पाइबे सिंगसे मसिदा पास मम पीरगा प्रोसेस से ब्रेन जी वर्क तो लगदी अखोय हुजिकी गेप तो लयो हेबको अखोय खनगा दौनेबको अदुगा मर खना पगे ऑनलाइन क्लास तो बसे मरुइना हुजिकसी या मना कॉलेज सिंग से कम्युनिटी होम आइसोलेशन सेंटर ओइना हांगना करे अदुगा ममांग द क्लास फिजिकल ओइना अटेंड तो बयारमिसी हफ्ता अमदा क्लास अनि नतगा अहुमनि सेमेस्टर अमगी स्टूडेंट अमना अटेंड तो बयारिसे अदुगी शुमरक त तोन इरांग खर थोखिबा ओजासिंग स्ट्राइक मैम लाइखिबनिना मसिदा हौजिक अमु ऑनलाइन दा क्लास तो बाइसे क्लास कैम अटेम्प्ट तो इबगे छात्र सिंग से कैम यामना मसिदा अखोगी याव फंगिबगे पाव फंगब ngam कियानो होम आइसोलेशन में लेखिबना कियानो हाइबसे खाइदो मतुंगदा ऑनलाइन क्लास तौरे हाइबसे माइरोय अयामना कोइदा हाइपददी इंटुनिंगाय तौदि हाइबगी रिपोर्ट अमा कोइदा लाकपदगी से तमजबने मसि सुमथक्ता अखोगी माइरोय लुपसिंगसो ऑनलाइन क्लास से हजन तौबियो हाइबदे तौबिदि हाइबगी वकत चेततना कोइगी पी पाउसिंग अदम हाप अदम जासे थेंगनबिरंगमनि अदुगा मसिगी वफम सुयुम फम वरकांदा कमाइना कोइगी इंटरनल दा बेस तौरकांदा इंटरनल असेसमेंट बेस तौरकांदा प्रमोशन पीगी तौरिबनो हाइबगी क्वेश्चंस ने जा तेतक थंबिरमोदा सिमतांस कइनोने दिल्ली यूनिवर्सिटी का वारी सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी दसु मोइगी इंटरनल असेसमेंट लौरगा अदुदा तौरगा प्रमोशन पी हाइनको अदुना अखोगी ऑलरेडी इंटरनल असेसमेंट से कोई हान लेरे मुझे अमु एक्स्ट्रा इंटरनल असेसमेंट लोब तारदी को अखोई मतम याम कुइनि संगनी अदुना हुजिकी क्लास होबगी मतम जे थेंधरनी अखोइना खनबगी वानी कसु काइदे को इंटरनल असेसमेंट से 30 चांगी मनुंग 30 नि अदु 32 अदुदगी माना 10 फंगदुना कैनोना चामगी मनुंग दि क्या फंगदगी दो कोई होकलगा को परसेंटेज जो संकलगा फास्ट का थार गदि फाइनल नति हाइजरिबा 5 6 के सिने या मरु ओरिसे को कोई अंडर ग्रेजुएट की दा
ꯐꯤꯐ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛꯀꯤꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯥꯁꯀ ꯊꯥꯔꯒꯁꯦ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁ ꯐꯖꯅ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯔ ꯏꯁ ꯅꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ fazana internal assessment logre we don't have any problem ko masisida satra kharna phangai hairasu aikoina we should not ko yang kana akoina su 100% chumene lobusu chumdei ko aduga by the way we are ahead of Guwahati University Guwahati University aikoi digi ne film soi ba mo election tawbani na hoji undergraduate ki parikha si taw matam da marak lepaga leire we are ahead of the world university ko Guwahati ga aikoi gi amatani maramdi number of students is more than 30,000 never ko aduga Shillong gumba sidi adigi mo sidi masa masa neba Mizoram gumba sidi ko aduga Guwahati Dibugor se aikoi digi hena film soi hojik se ko mase university Manipur University ki specific problem nate mase hojik ki matam gi specific ko hojik ki matam gi saitheng sina piba problem ne na adumai logi banu pagadra inkal okay we don't have you from masi masi malim you in thengnaba pandemic na masi thengnari basi akoi khaki nate aduga amarom da masida oja singna amadi exam authority singna exam pangthok naba aduga meru singda makoi gi oiba internet assessment pi naba honari ngai da lenga ki makai de issue koi gi horik lai ba curfew sida kara makoi da movement da kara aya ba pi bagi adugumba thorang am packet pi gadi hena meru singna da shilli basi hena फरंगने वो फम दुने आई नमखाता ना एडिशन अच्छा निंग बसे एडिशन जाना बुद्धि हाई भी है ऑनलाइन क्लास पर याम पसंद तब इंटरनेट से स्वयं एम्बोलेशन करे हाई ना मसी मतान ने कई थम्बिनी मगे अदुगा कोई की एग्जाम से कोई की मरुइना मसाई है को जाना पंदी बदा को 5th का 6th सेमेस्टर के सिनी हुई याम मरुइ से मकोई क्लास होना बा अदुगा एग्जाम तो होना बा अदुगा मसी अतोप यूनिवर्सिटी सिंगी बा को कोई ने खेलगा चली है बा फम जुगान थम बिग्रे तो मणिपुर ले लिबा सिनेरियो हो जुक ओइबा फिल्म मसरा दे first year ki exam se hojik first semester ki exam se hojik faubugi oina di masi mami tadre haibne dona ayambana paki internet assessment tawrokanda makoi promotion piba natragana makoi khoi second semester ka pulap thanba yabagi binoma we madi khoidina maki lani haibagi offer moi thambire do masi mayam se karam no thokpa yabagi aduga mamangda ai so sai panjaba akoina sum yeng pum matamda akogi second web lak thing mamangda class tawbase hafta amada hardly 2-3 days company pangi se do masisu class tawdaba aduga atopa khogi irang gumba di ozagi strike lebu kya adana pulla kanda mairu sing se second week ki mamangda yamna college attend taw bai basi yamna machine yamna taw khibane masigi matungda khogi college ki oiba one to one ba khogi makhogi oiba processing haiba tare exam tawna bu boro natragana any suma process mayam si tawgada de pe college sing se lonjan giba du college home isolation center thamjan giba na maram kan masi mayam si rungchara mayam se to ki matik mayong na lakpani ado hojik khoi ojana panbiri ba online class yam fazna tawi yam attend tawi na hai si kadai fawo chumba ya bure khoi jinda ba khoi da hai ko matam de masi yamna ke haini mai pakpa mong na section de hai basi mai look yam na dum hai bi ko port amani adu shu mathakta mokoi dum hena fazna tawi hai bi ko pham masi mari na basing da hai hena tatana khoi da thambirak pa I paw ya ko sum thina be mani masi ki matang na edition ke thambini problem jana khoi hojiki class ki tawgi matang si examination si schedule si tawraga second wave sina handalaktana postpone tawgi bane postpone tawraba matung akogi school sing college sing close tawra matungda hojik si college ayambana online class si amata tawdi da hojik si akogi kanodagi hawraga hek akogi school college sing thingjanba hawgiba nimitagi paraga ngasi maktasu ai nasai wai college ki akoi mahiroi me ama ai wai chana jarme akogi virtual meeting a online class tawde kari ki tawdabno siam kupna hangi wari chane kari ki tawdino hai matamda 6th semester ka tawi ojana ta 6th semester ka tawi atai first semester dagi second semester karaka tawba third semester dagi fourth semester karaka tawbi class tawde kari no hai matamda hojiki masi first semester gi examination si tawgudra tawrodra masigi chap chaba kano ma laite first semester examination si
मेन तादरिङैꯗ नेक्स्ट सेमेस्टर अमगी क्लास हौबसे मसी हौबु मतमदा mahairoising amdi udasing da masigi kano khara nuai ta chamum no khara lei aduna maramda masi akoina haji phogda kano gi class tawdana leibne first semester gi already that third semester gi already makoina online da keli kal ju makoi class to masing yamba yamda baduna makhalam ne duga makoi je syllabus mo loikre syllabus loi first semester and third semester gi damak di class to bui tagai fadab lei try mam first syllabus loikre next semester amagi session horga class tawda basidi akoi gi exam se tawda barina next semester gi session se hobasi yadadana mase koi lei haidana koi sumana tham then akoi Manipur University gi natabada DEM University gi jo akoi na ngara nahan tang mapanda akoi keno ma thole notification am thole akoi gi third semester amagi fifth semester gi exam ji pangthoni haidana mase pangthok ko matam stage da akoi na first semester की दमक DEM University की वजह से अकोई ना notification द पंदे टेम पंद्री हो जो कोई first semester की वजह से अदो मसे first semester की अकोई की last के semester दु दा अकोई ना मतम जाना तौदना तौबु तारगा सु first semester दा ना second semester दा third semester दा fourth semester दा fifth semester दा अदो की बाकी था तरु की लेबो बाकी semester में लेबो मतम जिंजे first semester दा मतम कर तौ थोगी बसे second semester कर हम दरकनी बाकी number of working days फंग बसे माहिरो सिंदा first semester da tha khara chonka legi bisina second semester da compulsory madugi effect lakani second semester da khara effect legi bisa third semester lakani admai tawdana sehi di namdana akoina khara tawbu taraga su kanbu taraga su madugi semester gi singi marakta legi magi first semester da tamada ba agi class madada yawba agi lesson sing second semester da yawba lesson sing je masigi agi balance मानना चत को ngam दबगी प्रॉब्लम जे मुझे कंपल्सरी मुझे शुरू शुरू में से कोई लाकने ना कोई खल है अदुना मनु मरगा अखोइना ngasi दगी हायेंग दगी होरगा अखोइना सेकंड सेमेस्टर जे कोइना हाउरे त लौर से फोर्थ सेमेस्टर की क्लास से हायेंग दगी हाउरे त लौरे खला से अब दागदी नेक्स्ट की फोर्थ सेमेस्टर की एग्जामिनेशन से करम मतम तो गदोरी असेंग मगदी हौजिक से सेकंड सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर की एग्जामिनेशन तो गदो मतम ने yes अदु दागदी अमुक अगस्त दा नत्रगना सेप्टेम्बर दा फोर्थ सेमेस्टर अमदी सेकंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन तौदे ता ngasi पाकांदा निमित क्या था क्या कोई फंगदगे अदुने ने पंजाब जी सिगी क्वेश्चन जे ताऊ लैबरिना yes अदुने हाइबदी सेकंड सेमेस्टर की अमदी फोर्थ सेमेस्टर की मसी ऑनलाइन क्लास से तौदना कमाई तौदना ngasi ओजाना पंदीबा अनि मक्सी पुल्लगा थाबी यानबा मा सिनबे यायना हाइबसी yes इंटरनल असेसमेंट तो वानम थमकांदा मसी क्लास तौदना कमाया थागा दोरी बनो हाइबो क्वेश्चन जिनता आइबदी होजिक ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम थाबा मतम योशले फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम थाबा मतम योशले अदु तारगति फर्स्ट की मफम खंग्री थर्ड की मफम खंग्री अनि जी पुलगा एग्जाम थाबा हाइसी क्लास तौदना सेकंड सेमेस्टर की थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की कमाया थागा दोरी बनो हाइबो मफम दिनिसा ममलरे मसिदा अखोइगी यामना हजिक फाउदा चमम नबम लेरी हाइजरी से चमम नबम लेरी मसिदा सोजु सोदना नेक्स्ट के सेमेस्टर मतलब सेकंड सेमेस्टर की क्लास सुमिसना इफेक्ट औरनी second semester class the effect of the next third semester dum compulsory effect of ne agara matam jing ngamna na ba ko ching la ta ra so akoi gi ma gi phangda ba number of working days number of classes hai mahiru jing da phangda dana ma ji na phangda dana madu gi keno khara khudum da ba khara akoi mahiru jing da sumi sodana lai dani ba ta ga di hoji si how khra matam do akoi na to ba ta ra so how gi ba ta ra so hayeng da gi ma hawra ga akoi na ekta ma kamai to dana akoi na अखोइदा पुथगरिबा मतम जिंगसे पुथगरिबा मतम ने कमाय तो मसिम मेकअप तौगदगी हाइबसिगी अखोइना मसिगी अकन मकेरोम लय मसि लाक मतम दा अखोइगी कॉलेज सिंगी लेबिरिबा अखोइगी ओझासिंग गिसु अखोइना मसिदा पदुगी थवा याउपिबा दुगा मखोइगी माहिरुसिंग ओझासिंग दा खरा तोइना अखोइगी अप्रोच तौसन हाइजबा तारे हारिबा म्याम से अखोइ पुन्ना तौरगा ने कनो से अखोइ चटपुम चंगे अदवा यूनिवर्सिटी के अखोइ मणिपुर यूनिवर्सिटी की साइड तगी सु नजरना अखोइ DEM यूनिवर्सिटी की साइड तगी अखोइ नेक्स्ट के सेमेस्टर अमगी एग्जामिनेशन से मसी एग्जामिनेशन नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लास है सेकंड सेमेस्टर की मतलब फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है मसी हायेंग दगी मक हौगदबनी मसी हौरो हाइबगी कनो से अखोइना याम थुना पीबम चंगे अदुगा मखोइना क्लास तौबसी हाना तौरिबस क्लास चांगिसगी मसे अखोइना कमाइन तौदना हजिकती अमुक ऑनलाइन क्लास ने तौदे फिजिकल क्लास नि यारो फिजिकल क्लास तबनिना ऑनलाइन क्लास तौ मतम तेजा अखोइ माहिरो सिंदा थेंगदोरिबा मयामा अखोइ डिवाइस
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯥꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯗꯇꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯗꯇꯥꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯗꯇꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅ ꯗꯇꯥꯗꯨꯅ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ 1.5 GB ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 2 GB ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯇꯥꯁꯤ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯦ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯅ ꯁꯨꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯕꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 4-5 ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 2-2ꯗ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯐꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯇꯥꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯨꯡ 2ꯗꯒꯤ ꯐꯪꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯡ 4 ꯇꯧꯅꯤꯡꯗ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯁꯨꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯁꯟꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅ꯭ꯌू नॉर्मल ऑनलाइन क्लास तौबसी न्यू नॉर्मल ओरकदोरिमिना न्यू नॉर्मल सिदगी अखोइना कमाइन तौदना अखोइ फंगिबा अवेलेबल रिसोर्स हाइजब ताइ अखोइ डिवाइस ओरसु डिवाइस मोबाइल फोन तौबसना पेरक तब याय मदु लैपटॉप दरकार लेरक याय नत्रैना डाटा आइना हाना फंगिबा डाटा ता अहेन डाटा दरकार लेरक याय हारिबा म्याम कमाइन तौदना आइगी अवेलेबल रिसोर्स म्याम जिना मसिना मैनेज तौरगा अखोइ न्यू नॉर्मल सिदा अखोइजे यावबो ngongबदगी हाइबसे मसि पुन्ना नैनमिना बदु हायेंग मक्तगी अखोइना वालाहौरिबा अखोइ पुथाहौरिबा म्याम जिंचे मसि मेकअप तौरनबगी तनाइ फदबसि अखोइ लैयदना सन्थप ओके हयेंग मक्तगी हौरगा होजिक मरुइना फर्स्ट सेमिस्टर अमदि थर्ड सेमिस्टर के एग्जाम से शेड्यूल तौरबा मतुंगा येथोगा चखरे अदुबु येथोकिबसि 6 months हेंजलाबन मरम मोरकांदा होजिकसे सेकंड सेमिस्टर गा थर्ड सेमिस्टर गी एग्जाम मतम योशले अदुमपु हारिबा सेकंड सेमिस्टर गा फोर्थ सेमिस्टर गी एग्जाम मतम योशलाबसु हारिबा सेमिस्टर अनिसिगी क्लास सिंग असि फाबो तौबो लेट्री अदुगा मरम मसिगी अचौ मरमसु तागी फर्स्ट सेमिस्टर गा थर्ड सेमिस्टर गी एग्जाम तौदुना लेबसु ओरमबसु याय अदुबु मसि गैप सिरि दुम मेंजन मंगमदना लेगिदौबासि उरकांदा हयेंदगी हौरगा हाइबदि याम थु मतमदा पगी सेकंड सेमिस्टर के फोर्थ सेमिस्टर के एग्जाम पगी ऑनलाइन क्लास से हौबीगेरा नत्रगना अथु मतमदा ngасagi pending lekiba exam मदुगी रिजल्ट दु करमना मियाम द पीगी दौरिबनो हाइबदि चिंगमसिंग असि यामना पगी अकनमा मियेंग अमगलोना अथु मतमदा पांथोक मथौ ताय वाफमदनि अदुगी सु मथक्ता होजिक लेरिबा पगी पेंडेमिक सिचुएशन असना मरम मोरकांदा फिजिकली क्लास तौबो यादगसु ऑनलाइन दा क्लास तौरको मतमदा अखोइना सिजनरीबा गैजेट सिंग हाइबा तारे मसि करमना अखोइना मैनेज तौबदगे मसि करी मियेंग संग यारिबगे अथॉरिटी मैकेनिकल गा के मैकेनिकल के मियेंग संग यारिबगे हाइबा चिंगमसिंग अदुदु मतम चारिङै मतम होजिकसे अमरोम थेंगमलबनी अदुमकु मसि फावदा अकम मियेंग चंगा ओन्न हौरगदी माइरोइसिंगी चही मांगदबदगी कन्बा गमनबा पगी वखलो नमदि ओगने वफमसिनी ताम सरे ब्रेक मौजके ब्रेक बिनो हम सजके पेन सुमेंग ताला लेबि You are watching Impact TV, engaging, empowering and impacting lives. मैं अमुकदा मोक्षरी खरम लिबसे कॉलेज तमलिबा महरोइसिंगी मखोगी चही मांगलगदरा हाइबा ओफम मसे युमफम मोरकांदा ngasi खोगी मनु होनगी तंजा सिदा एग्जाम कंट्रोलर ओइबा एमयू गी खोगी ओजा प्रोफेसर खोगी निमाय अमरि देसाम गी प्रेजेंट ओइबिरिबा नामेकम एडिशन अनि सि यावल काना मनु होनगी थरमसी पानुक चरमनी ब्रेक की मांगना तोवान बा ओफम कया मा पेनिन अनि मगदी तमबिखरबा तुंगदा ब्रेक की मतुंग नैनो जादम लाचनिंग बसे अदा मरुइना ngasai अखोगी एडिशन जो थंबिखरे हौजिकसे यामना मखोगी फोर्थ सेमिस्टर गा सेकंड सेमिस्टर की क्लास से हयेंग मक्तगी हौनबा सिनबिरो आइबो फम सिलेरे मरमदी मसिदा ऑनलाइन क्लास तौबो हाइदना अखोने हेता तौनिंग हेदना एनी टाइम हेता हौबसु यारोइदबा मरमदी खोगी अखोइना सिजनरीबा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सिंग असि करमना मैनेज तौबदगी ngasai पनबिबा नोंगमदा अखोइना सिम कार्ड अमदा अखोइना यामना फंगबदा होजि अखोइना नॉर्मल पीपल अमना पाइनरीबा हाइबा तारे
Wi-Fi gi natragana tongan broadband gi kudung sabasi ayamana legendabanina koina mobile la pangiba data si 1.5 natraga yamabra 2 GB si phangba adu nongmada class mai natraga manga yamabada class mai to kaiba matamda masi koina phangiba data gi chang asiga chana ga hybrid question amasu leiba dugo masigu mamyam si ana prior oina lengang ni khangde aduga mai ne authority sina khana birakanda class kamai tawdage कोई एग्जाम की लेवल को गिफ्ट सिंग से कमाइना मेंशन करते हैं हाइबसी खन्ना हो तो भी मम्मी में दिख चावना तारे हाइब की पीन दे बदले सांगे में कली फोनो पीरी बसे अरे वो हौलिक्सु ठेंगला बसु ठेंगना पैकेट पे याबो खदी पैकेट पिरो मसी मेरोई सिंग चाहिए मांग बता रहे हैं वो फॉर्म सिने अदना फोर्थ सेमेस्टर का कोई सेकंड सेमेस्टर का क्लास होगी मतंग से ओजागी मोटा के खंदी हाँ मदाई कोई की DESAM की एडिशन याम थाके सेरी मोबु कोई न साथ की दम तक कंसर्न ले बिसे कोई याम नंगाई जी को अदो असेंटो उनका अमगना कोई की कहीं फिफ्थ सेमेस्टर पर खासी लोरेगा सेकेंड का फास्ट का थार का होगे तो उधर लॉकडाउन से लॉकडाउन करेको लॉकडाउन से लॉकडाउन पर से मतम से मांग देना वाला इकोई ना कॉलेज छुट्टी था तो एवं 1 month यूनिवर्सिटी की शो कॉलेज की शो को जुलाई द थार दबा कॉलेज छुट्टी तो लॉकडाउन मनुष्य से एडजस्ट तो ना वाला on the first day of the lockdown lockdown ko do adu college thado ga july june gi tarikh mapan da hang da ngai ri haijari ba ko maram asina waja sing du da yang kana maran sibi basu ya de haijari ba ko because they are enjoying the summer vacation ko adu bu college gi principal sing na yang kana di appeal tawi aita jai 6 semester gi class ye dum summer vacation lai rasu yum da gi lobiu haina ko masi college ki principal singna atawi maram di aina khangji sa ai maru mapang college ki oja sing yam lai ko adu moje dum lobu yawi ko khatlau du college khar su yawi adu ta seng badi the last 1 month is on summer vacation ko simaji ai koi na losan badi chumdi oja sing da maran pura moi saukani hajari ko adu ga hujiki ta seng badi Hari we switch sing was I Edison nang you may am to D normal time you are never. But we are in trouble. Ko I could di am serious switch and the labor never say. Serious switch in the Aina Lehan Banate, Manipur University Lehan Banateva. Ubit na landar ko dagi laibaki kailosi dagi mathang taro laibin ta cheng with the uses ina sahi ama mangtho oina 0 year law oina sahi mangtho ngelo never. But UGC is not doing. Government is not doing. Adu oitar gyan tani ingna santi oina sahi ma mangthoga nungai na parkha to we are maneva. But still sahi mang the vida already soy garbasida soy is aini soy banateva. Soy is pandemic sin soy la paneva matang almost more than 2 years am sura kadoreko. Pandemic sin soy is ko. Aduna adu soy na ai koi di sahi mang danaba. We are doing our best. I quite kind of guilty like the Matangako. So I mean, I'm a higher so quite guilty like the Marudi. I could limit Ki Manung than ever, quite a Taurisico. I do anyway. I know Huziki, Masigi platforms in Lauraga. I coina Yaraga deep 6 semester classes. You Pazana Sata Biro. I do a second of 4 is you Satava Biro. I could notice the Hayangi Tola any Mandela. Masigi Kanavani Aduga. Aduga by August ki middle side of Parkasi Togo Mamana Honorasi Adueta di Edison Nimai Krizu Adum I fulfill Toroni I can say Haiboko Adu Atopedazu Maramdi Ayamba means Anadosi August September Swiss the Never University Ayamba Covid Manunda Azuna Adu Ergadi I koi Yankana Demes Kaudiana Kali Aduga Sonda fully parakar tamhuda badudi satisfactory oida badudi adudi hoi madudi 100% ngamdragasu 75% 70% tobang magadi ko okay haidu tare ko adumai ai khanjai aduga masigi khana nei nabasigi tanja lauraga college ki ojasin amadi college ki principal singsina akoi khana basigi maru basi loction view aduga class hobina bahona biro aduga aikoi notification di by Monday adu ai tholak kadra in khali ko masi haijage aduga ai MA ki matang da jo haijage Manipur University ki college se Manipur ki
college Manipur University the affiliate we have never. Manipur University control loin to deba. Manipur University is responsible only for taking exam never. Moi class kamhain tung tawi, adagi moi admission kamhain tung tawi, adagi moi gi facility kari like high city akoi na tolo pi bana teba. Adro asidi higher education ki direct makha deneba. Akoi di exam conduct to deneba. Adugi admission moi running facility mayam amadudi aina khambada it is beyond the purview of Manipur University and the government su masida miyeng khara changbiba chungudra aina khaliko. MA ki dasu akoi na MAC Manipur University ki direct makha deneba. Sisu akoi problem thuieba. Pass ka third semester ka si parikha tauna bhona bada. Thar baudi lo horaga phasi lockdown laksalakpadagi huji phau yei thuieba adubu MA dadi aikoi ngasagi promotion aikoi piweba angang natabanina ko aduna mase aikoi June ga July ga gi maraksida amuna parkha tawdureba mark 50% handaraga ko amuk parkha tawdureba ko MA dadi first semester in MSc tahudabado madu amu June ga July ga tawdureba aduga third semester pangthokiba fourth semester judi ekoi di last 1 month je ekoi class loweba last 1 month je suti manung da ju class loweba ekoi ko ayu class mari loweba sayola madaka ayu yumdari aduna ekoi ju same problem face tawri ko masaiza MA da su ko mase pandemic sigi kainoni saitheng ni haiba tare mase it is nobody's fault adumai tong thamjagi. Thank you. Aduga kano matim ta ngasai khaki atopo mapan lam gi sinda moina sahi su mang de bida exam su conduct tawba class su conduct tawba sigu mayam se makoi gi moina tawri mawong sing se khara yengjin bagi adugum boi wafam ga leibra haibadi adugum ba process se akoi su apply tawba yana ba kaina mapan lam da chatari ba to process sing dai tare yamna adi magi academic year da kahen de bida tawri se si matang da hona su tang kainuki ai hujiki do Premchand hangbiri do ado kai university no ai shadi khangdi aina wari sawa North Eastern gi Guwahati University Dibrugarh University dadi aina sa hajiki duni they are not better than us ko akone leibe PMC samana lei moi decision su amta lawdri mo ju karam kan da parikha si tawdagi haina ngai leiyeba loihodaba bi gi si hujik ko Dibrugarh gi su ai ngang da wari sayaba ko aduga somehow nihugumadi akoi covid chu yam leitabani moi di bi gi du parikha du sina loihoreba adugi wadani ko aduga yam kana exaggeration tawbusu maju langini en khanji ko they are not better than us ko aduni aina thamje moi okay Edison matang se lakchaning mase ngasai akoi gi already 6 months amai dom masi gf lega leidorabani adu class the hawgi mami di kisu oji phori tagi dai tare masida hawraga su dom 6 months dom leidorabani haibadi 4 semester gi class hawgi tagi hawbai baji 4 semester ga second semester gi exam to matamda 4 semester ga second semester gi class start to bai se dom gap leidoni na the mayor singi magi dagi haitare dup singi magi dagi oina kogi kari thawrang singai batare Marwena masida akogi yes covid ki situation muri dom masi housing la film masida class taw ya kiroi online taw bosna dom dom enough gatawri bra aduga online sida ahin kari hapsan ba yari bige from the 6 months gap si dom like doro banina aroi ben thami reach namja hajiki namja hangbiri ba pasigi poche lakini da akogi college singda koi Manipur University ki magi role natragana magi role ki kano se koi wajana role na yamne sina thambire asigi matang sida aina phawjabadi aina khanjabadi college singsi magi administration si Manipur government ki higher education department na magi loina mak tawki wadana haji bidwana makoi gi administration tolo piba magi facilities pumsi gi loina mak higher department ki makhane adu madugi academic authority have ta mase college singda tamiba akoi gi syllabus curriculum ase Manipur University na sinbani madugi select no akoi gi keno mom semester amamda class kaya akogi number of working days kaya phangani karam syllabus ki karam chapter ki karam mark kya hangani mase ko semester system check kadra annually check kadra mahal khudimok mayam jingse akogi academic authority have time magi administrative authority na tab academic authority city masi madi ai Manipur University ki
Manipur University ni haidana ai thamjani na wasima aduga akogi hojiki dawna lakpiriba physical class tawbuduga chap manana online class na madugi chap chap madu kanaba phangani haibasidi ainasu asa tawbira masi karigo makali khena bukhara di compulsory masi lairani adubu sigi online class nataba atopa alternative se yu phangzida ba haitai ayi wakhalona adu masi atopa alternative ma online class nataba physical class tawbu yadramna masi dum suggestion do kana basina puthopira so mado dum akoi puna mangna dum iminaba phagadam do iminaba chagido hoju pati koi online class na khai sina taba atopa means se koina ubu phangdabanina masida koi depend tawbani aduna hayo pochi masida tangai pada pochi oi parina masi tawdragadi atopa se lei jai jariba aduna amuksu aikogi ngasagi kanoda tongan tongan jaga sinda kanagumba aikogi kano sing mapan namgi university na tamaga koi Manipur thola ga ji online class na yaw mi myam lei ai kano sing marum pang sing aikogi even DESAM gi bolu testing aikogi nehu de fe tamma college na tamba kano mayama akoi mayama ji mayum de online na class yawi kino class dum yawi sumai tawdana aikoi ju pandemic manung ji pandemic covid chi lei pandemic ni haidana akoi ji lepthoga leiba yadaba matang am khakne pandemic chi lei haidana akoi lepaga leibidi masi akoi sunga yaroi aduna pandemic leisu leina pandemic leibana koi chatpa yadre se chumme class tawbu yadre se chumme adari class tawbusi physical class tawdana akoina kari alternative sinabe alternative chilapne online tare ise even examination tawbusu akoi hodiksi even ngana hangi akoina date 9 thokiba DM University gi semester ani gi 3rd and 5th notification tholai magi kerone online ne exam tawdis magi university website an pire madagi kanoda minute manga tak magi matam wali adu piri ne da question paper sing se upload tawrani madagi kanosine iraga amu magi matamum piraga madu gunung ne iraga am tawdoi ne masi means to neva ai normal da tawnaramba tu yadadana sumai ta masi akoina hajini na DM University orsu Manipur University no orsu ngarang nahan lokai bu khongthang se masi karan nan na lokai piram gadabani hajabani akoina hajidi aduga ti tu akoi tawudri ba thabak tu di hojik tawri basi makne sina ta atopa upai leira moy dum kisu leira moy akoina phomjaba du adu masi tawbudi akoi osana takpi ga koi university gi leiba kerosing mayama koi vice chancellor de horaga registrar de hor control examination head din myam ji lambi de chatpa gi permit tawdi haibagi kero mayam budi problem mayam budi osana takpi ga ado Manipur government na so masida koi university khaptang na koi na taisin de wafam nate Manipur university na so masi gi atopa Manipur government na so hariba mayam si se masi koi na khana biraga hari port mayam si so masi kamai tawng ga ge se masi koi na hana khana biraga tamne akoi gi di koi mahiro moina akoi na leiri se responsible ore se hariba mahiro sing gi hariba hojiki leiri problem ji tu lera kuma tamda keno oiri si responsible ore si kana kana Manipur government responsible oi hariba Manipur University is responsibility mase swai leite na akoi na lethu bi yaroi responsible oi ba akoi khudi makta ne ba akoi na masi akoi gi nungai ta ba akoi kena phongdu pi ba loina na matung tarak pasing da so masu mase matam chana tawbi na ba akoi na kena tawbusi just akoi gi curfew impose tawbun hawbun nimitu dagi hawna curfew ji impose tawrabanina akoi masi kari measures lakot ka dege se nimitu dagi khana bi gadong ne ba yes Manipur government apadi Manipur University ani bangna masi da Manipur University da khatang insan be wafam nate Manipur government da khatang akoi na tawbu wafam nate Manipur government masi khambi gadong ne ba curfew impose tawbun nimitu dagi hawraga akoi curfew ji tawrabanina kamai tawna kari alternative means sijinaraga masi tawbi gadagi se masi khana bi gadong ne masi khana bi hawdabagi nungai tawdune ba akoi da hoji phawjiri atna adubu hawgraba posi hawgraba ji akoi na mu hankalapadi yaro da pot oibinina hankalaro tokna ba putung thoktana ba aduga mam jiru yam ji makeup tawna ba ge akoi gi kari masi available means aja batai available resource na masi sijinaraga masi akoi na kamai tawna makeup tawbi ga ki tawga ge se masi akoi punna fodamina ba adugi maru oibidine ena thamjini psana okay yam phajaba wafam ne oja na thambi wafam su amarom da oja gi makai de su
Manipur University na hona ba yaba honari atop university ki chang tadri haibani aduga maruina masi thenari bu khudong chadaba si curfew lekibina maram morakanda movement tawbada khudong chadaba lakpa aduga DESAM ki makeri maruina migration ki bahut chilaga thambiri basina hojik tawgodoriba hayang haki tawgodoriba asigumba exam ki processing asi amang adum tawgodabadu ngakani khenari ba hayabu khengda ba sigata ni haibani to masi ngallingai da curfew hek horko matamda masi thok to re masi khanglabani na ngallingai da khanara kanda masi han tahoragadi kogi chahi mang bana taga mang da ki miyamna mairoshi ga nungang university nungang ha wa form ni nangang na sunga na khana birakanda oja sing chatma matamda Manipur University ki official sing chatma matamda ayaba bibiramba aduga Manipur University ki leidiba official sing na su lengang na ayaba pidre haidana tumina thokui mahutta sumaina karigumba asum tawdana leidu leiba taragadi mairoshi gi kogi chahi si mang ma tare aduna koidi sigumba problem mayam lere masi kitang komthok yu haibana chingba sing asi nakani se pau pauna rakanda jointly thabak tawina magadi ojik mairoshina nunangi ba amai chahi mang ma yai haina aki yo fauri ba akoida tuan ba kogi ke haini chingba mayam fauri ba si fauro moi haibane duga masi matung na thoktana ba haibadi pandemic asi karam matam logere haibadu khangma ngamjibrina matung na thoktana ba masi yeng changbiyo aduga matam thengam basu tengna packet pa yaba sing asi hoitri hona packet pa hauro haiba Prof masini nasi ko ini matang akhir manung ini thorong masih henjagi nasi thorong masih da penulis ani magna online ko thang sawi abidung thar ko sari masih nasi manung ini thorong masih kam to we have to put impact email id impacttvnews@gmail.com Facebook page ta kan biru ya gani nasi ko ini kan thang jari koram jari